Doći će ubrzo vreme Antihristovo, kada se zaprlja zemlja od prevelikih grehova. Sadašnja zemlja je gora 20 puta nego kada je bio potop. Trgnimo se, draga braćo i sestre, pokajmo se i oprostimo drugima dok ne bude kasno. Život na zemlji je prolazan, zaslužimo večno carstvo nebesko. Ne primajte pečat Antihristov. Ko primi pečat, bit će 7 puta gladniji i žedniji, a onaj koji je uz Hrista, bit će mu dovoljna jedna liska sa grane za mjesec dana. Vreme polako kuca i otkucava, a mi samo postajemo gori i gori. Zapostavljamo naše hramove, nema molitve. A vera je, draga braćo i sestre, ono što nas čuva i Sveti Duh koji obitava iznad naše zemlje. Našim grehovima ćemo oterati Duh Sveti i ostaviti slobodan put Antihristu da hara zemljom i dušama našim. Ne dozvolite da vas prevare demonske zamke. Čitajte Sveto pismo i psaltir. Bog nam stalno šalje opomene, iskušenja da se vratimo na pravi put, a mi smo kao stado bez svog pastira. Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći, a o danu tome ili o času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, do jedino Otac. Kada ikona Bogorodice ode sa Svete gore, znajte da je došlo vrijeme Antihrista. On se već rodio i čeka svoje vrijeme da zavlada zemljom i našim umovima. Sve što je zabranjeno bit će dozvoljeno. Svaki greh bit će dozvoljen. Ljudi će se seliti iz mesta u mesto i pitati da li ovdje ima Gospoda. Mora će proključati i ispariti. Sunce će se pomračiti i mjesec svoju svetlost izgubiti. I zvijezde će padati sa neba i sile nebeske pokrenuti se. Ješće jedni druge kao lešinari, odnosi se na one koji prime Antihristov pečat. Reći će ljudi, ustanite mrtvi, da legnemo mi živi. Znajte, draga braćo, sin Davidov neće doći sa zemlje. On se već vazneo na nebesa. Njegov dolazak će biti kao prasak ili munja koja će se prostreti od istoka do zapada. Srbi su božanski narod, koji su pretrpeli velika razaranja i sačuvali svoju otadžbinu, jer ih je držala vera i čuvale mošti naših vladara svetitelja. Čuvajte se, hrišćani moji, jer ćete mnoge patnje pretrpeti. Ko istraje do kraja, taj će zaslužiti carstvo nebesko. Ne dozvolite da vašim umom zavladaju demoni, već da vašim srcima zacaruje ljubav božanska. Učite se trpljenju i smirenju. Nemojte se uzdati u ljude, uzdaj se u svog Gospodara. On vas nikada neće izdati. Niko nije kao Bog. Koliko god puta padnemo, On nas podiže i jača nas sve više. I niko više ne prašta vaše greške kao Gospod. Blago onome kome je oproštena krivica, kome je greh pokriven. Blago čoveku kome Gospod ne prima grehe i u čijem duhu nema lukavstva.